Apoio material banda música entrega directamente Husi Kepala Badan Reserse Kriminal ke Bareskrim Polri, Inspektur Jenderal Aridono Sukmanto, ba Komandante Jeneral PNTLI, Komisaria Polisi Juli Ornai, ia Kuartel Jeneral PNTLI. Komisari Polisi Juli Ornai hateten, material banda música nudar apoio gratuita li Husi kooperação entre PNTLI ho Polri. Kami halos seremoni ida entrega sasani da musik nian pa PNTLNB. Polisi Republik Indonesia ni bot forma ita nessa apoio gratuito maita idane liusi serviço mútuo cooperação entre PNTLO Polri liu a Singapura quando atividade ASEAN Polri ami bilateral meeting ida entre hau Kapolri kulia kona ba assunto serviço mútuo liu kulia kona ba MOU nebe maka ulu kasina ona entre Comandante General Dr. Luis Monteiro ho Kapolri tempo neba. Kabar Reskrim Polri Inspektur Jenderal Aridono Sukmanto espera kata kooperação entre institusi PNTLI ho Polri bele continua. Dari PNTL menyampaikan beliau bahwa kondisi di sini seperti ini, salah satu di antaranya ada keperluan alat musik. Nah, kami sadar betul bahwa kita sesama kepolisian itu punya tugas yang kita emban sama, memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat. Nah, kalau kita bisa tampil dengan baik di hadapan masyarakat, ya, indah di hadapan masyarakat, tentunya masyarakat akan suka. Maka ini yang di kunjungan kita ke sini atas perintah Bapak Kapolri untuk memberikan alat musik yang waktu itu pernah dibicarakan. Material banda musika nebe Polri entrega ba PNTLI makanesan, snare drum, tenor drum, bass drum, quarto, corneta, marching bell, pianica no kimbal. Napoleon Xavier Lamberto Silva, GMN.